Yes, waroda. Alo mbiki. Umewaonodi? Ni waonodi. Tuwadi walisuzi ya bali. Nile wadi. Ya badi na. Nimeonodi tu. Ni tuwadi walituka. Na nilisia kidi musitiko yake. Nikasi akili unanitaji. Na bilikidi wedi unaniatidi bunjodi ya ngiladi. Na badi ngiladi. Ni hivi tu. Atadi hizi ni ngiladi. Ni bunjodi. Francis ndo na Peter Mutwani akamba, lakini kimeonea na tike kamba na tike songo, tike Swahili, tike Koyo, tike Embu ona tike Meru kwa ukuveketi katiwa ithiomo 38 ila inena wava Kenya ni kwa kitumikie valani na ameisemea makwenda umana kithiomo kieni yumwazi hata yule translate MBAA hizi ni mwiti ya walangi na ya ndano anapa ina mola mmoja nguvu wanakuwa neno Asante. Wana maji ni kali ai tuwaji wana zawadi kutoka bodi. Ni wale bosi na sala kata kukuambia hivi. Watasawadi kutoka bodi. Abadi miti naonodi. Ni maji watangazizi watatengesana zimu. Tunamu. Ajai. Ila kama tulio mmoja masishi batuneko kendo kirisietwa lakini nekithiomo cha mutaki yose tengu manene isiane cia Nungune County na Makueni kumilela miaka ni ya miongo mwanza ainge maisio maikieta kila kithiomo cha MBAA KAVALI wewe ila luka kwa KAVALI Yesu mezi wewe manena ngajwa MBAA KAVALI manena lokeso nundu yaba na lugha mometa hata nyuma amebatizia mameta ezietwa specifically ezietwa na aje ndio yona no kendo cha kutunga teke kendi kishana ni bandu kanake mutalatala ni wandu bala maandika mabugu no kaendo ka okureji oba katikati ka kureji wono no bamileno yani matume ya ni kithiomo kila kiweta kwitha chambe iwe ni mundu na mwana ithe Francis Ndola vina Michael Musau na cha na muno misini yele ulane musi wa Kaleli na musi wa Utwae na kwa uwe atuima kivatisa kila kithiomo cha MBAA KAVALI Michael Musau ni mututi yakwa OU na kwa unda mbuka yakwa kisione kekwe munthe na kielelo cha kumomanda mwana ithe Francis Ndola vi itina wa savali ya masata ele kuma musini wa wotengi na sokoni wa Nungune vani vongwathe wa musi kwake nzia ya uthea na musi kwake tinzio muno na kwa une lazimika utiela ngalila ni nayo nzia ni kendani vauke kima cha Nungune na mao ndeu mana evindane ene thete musi kwake Francis no manithiwe kana ve mundu no mumantha na ambe cia savali ya kungomana ndatika ta 15 kuma sokoni wa Nungune tuikomana na ula Francis nitawasitima na tawasikua sitwasikua na ichano na meacha mingu kwa chini sana wewe ne twa musiko naona nalitamuno nini tawasitima kono yimwaki kukuane kuduku ela ya kwa yago ni tawa Francis Ndola bi ya Francis yo batisa masieto asma yengewa mundu yimwaki kono yimwaki nundu kilondo ine wisi ndungenga angwazi koitomodi dinela no singa mwe angwazi koitomodi ningono Yesu mwaki yimwaki vekithiomo nethe twendikiwe vaso kon wa Nungune na netha na manithio kana wayo umwe wa alama chambilelilie kwethe iwata kindu ki na chambiye tenela na kona nganda 3 angwadia anange na kona nganda 3 awisi andwa nganda 3 matenda ulame uya mama angwadia hamani itwase obya lokalitu nepuko nibona ze obiche Kiswahili ku haya ndina mabundi chana mea wewe na kuyangalezi yangwezi kuna ngono kuna munduzi ekotinda nake nundu wainda nake tutiona mutu na chakialezi kuna na chakilea munduzi ndanduko na ndemanya haya ngamya na tuzi yangwezi namya tuna ngonwezi na tuzi akaladi tungezidi kati ya metukitu ya tukayangi ni mwikalolo kweta wayo nenda una utuma ako samuka ina kunie we ambaka na dio twika wakwa gebeti bwana ma omwitula ne bajaga janyende tikela mukolozi oula ne bajaga janditi tikela mukolozi oula na twake ziwa muchi ne na nyinya
na ikao ni munene muno kwiza na twakabi ni wakatano yu nindi nundu abiti ndi kwendegebeti ona kutwika kithiomo kii chambiiwe kwa nzia ya ukola ni chamende isi amwe matu imo na chambe ya utamba o Kavala Peter Mutwa ula wakimanie kuma kwe mwana inyama ikomusau easya kana ni makitumia skulu na muno ela mate kwenda mwalimu kana ciana ila ingi ikiwa undume weta na kwa ndokiwe mekimanya hii ni standard 7 nondo itwe tunena kwa skulu na itu twamenya twambiwa kundi wangi yu kwa bano eza nenda kwetia hii mundu mwana ketu wikilasi nikimwe ebugu anwange maikamenye kila twetania ngamwe hii pamuzi kibutali pamuzi ne nipe kitabu na yu nero hiyo kibutali yu noza kibutali noza yambe keya yambe ya bu ya ati ya na ta ya milia bindwanetu na ya mwezo ndike THI pamuzi kibutali umundu era igene tukeira kaimanya kila kitu echo pamuzi kibutali kuatiania na Mutwa kimwe cha tuma amendewe ni kithiomo kine kwitha kiayo kuvendwania ndeto kwikoka endeve undula machongela moyo na kukivithania undu kitatona umanikane mundu mweni maana na kila kithiomo kine na wa cha kuvendwania ndeto kwa mfano ta ng'ombe ukavendwa embe ikambia nengo eminia welia ng'ombe wavendwania ndeto yuka mbengo ugelia wavendwania andu ingi nimemanya matumia hii akili welia hii makevendwa mete thanja welia kiuka nandu abulu kwa mfano abulu hata welia nitape babulani tu Kiswahili ndene nota kikamba na nota Kiswahili gepaulene kwa mfano unaenda wapi kwa kikamba uendete ba mavendwa machai unangasiri viwazi niweze yuyoka welia viwazi ne wapi na mayonga la THI unangasiri viwazi uendete ba unakwenda wapi na aidungia yemwe hai nangasiri kosozi niendete sokoni vamuna kutumiwa ni ciana cia skulu kithiomo kini chianie na kumalika andu matatu na muno ala mathukumila aruti anungune kwa salama kuatiania na Mutwa makanga maingi isione hii makitumia ila vya mukua matenda imana undu measia makanga na mwe menda mavuti hawa nono ni menda okenena ukegwa maine ya kasito pandamanya azuni makikobi yamwe utoze kuwa maiku yai se mungoa yuwe wai etembesa mbezi yake jira kwa nengonge na yuke wana ni ya se mungoa yuke nikila cha katikati kila complicated nikila cha pamuzi mungowazi yuke masinda komanya yutu lakini ke ya se mungoa useseba biwa uendete ba useseba makuwa niendete masako kuuka za laizi muno adani inspector hii age conductor ambezi yako mungoa ambia kwetia mbesa nuoneka ona swaite natamba kwambia kazi yangali inspector ena ngali ambia kali na yuki unikila kide complicated muno ni miaka kauta yukuma Francis Ndoa ekanana usangili na uthi wa kalata na yasia o yuki thiomo kia kitumia na ila mekundu matendo manika undu mekwasya tikwenda tuende to ikwani kana kwa bandu bekwani na wendwe manyondo tukwati kana twizikityo ikwani donyo wichango na mundu ni woni ukengoya kama ndi sadi yango ina la tudini ngonwe sini oje nokola ukedi ano twisene olawe nokola no tumwene mundu mwiko wadawe ya uji mwene na mwiso onge amonane yitu iyonga wa izaiwe twaneno ikala toku waitu nena nganena abana ndu mondo nikana ndukebwe kana nguzika wiba niluka yibata muno wisene na mundu yutu amuenda ona muonga wona yo pai mundu wisa manyondo mukwata Kithiomo cia muthamba uo ila kwa kithiomo cha Kisungu ciweta agot situmi mbingi ila ituma cia mbewa na kuyana kwa ciota uko thothe ya wanitumi nyingi
kenda kuelewa kwa kinthini nini na mumanthie musomi maunduni ma ithyomo. Jerry Muya Shendrak ni mumanisia wa masomo mamikumukanile na ithyomo kimanisioni kinene cha South Eastern Kenya University na yambisia na utwelese imwise itumila ithyomo ta isi ya mutasi ya mbea. Language ile tumika ya kimbite tumita kwa Kisungu agot. Na kitumi kyayo kwithwa yivo yetawa ni siendu taucha nundu etho winja na ndwina kindu ya yuthithia numa ndondu wika kwa kwika nai kindu kila kingi kietae ni kwithwa thini wa kikalo chandu ni wapatiwe na yuwe mupate wimantho andu angi mwi mukono hindi yu muyambia kumanda undu mwina ndu na undu munena withie mwi pamwe ni mwisi undu mukaeleana wa ithyomo ki nikieta wengi nundu wa kwithwa yenda ila tumita kimbite yani privacy na kuithia nongi no kamanda kithyomo nikana mwanena ukethia pai mundu na wibakubi unumanya na hindi yu kindu kila kingi kitona kwete kithyomo cha muthemba ucio nikieta kila tukita social interaction yani kulikana na kukumukania kwa uhuthu na mituki. Kuatiania na Jerry nyingi cia ithyomo isi ambiawe ni andu mena kielelo cha kwika mawathavu kana maundu me utena meao nisiuka ukethia nita ithyomo sitono tumika kuthakalata kithyomo kitono tumika kunywa kindu ta vangi kunywa sindu ta shisha kithyomo kitono tumika nandu ta ameka prostitution kana ukaba nundu kwangelekania mainena alla metha maendesi umalaya kwangelekania mainena no mewane na no matone kuona customer apitire na mayenda kutumia kithyomo cho na yuma yendo kutumia kithyomo cho manena wendo manawe ba yote. Jerry yasa kana mavinda maingi ithyomo iye kala ivinda yasa na ethiwa ni kwikala yenda ikialioka ithyomo ni siana kana language is dynamic umundi tametumia generation ila yuka ikoka na kingi mundu yutwose kwangelekanio mundu nunywoki na nukwendosio kabo kwacha etho nukwendosio kabo kwacha in simple language kana kila kithyomo twiwa yasia niendo yumia loko yukumia na kunywa nutona kuona sikibatoka nyono na utesi na utai wa kithyomo chuchu ni kwiwa ta mundu no yikumia kibulike bingitwe bandu ko yu kithyomo ni chuchu na nicho kienda yu kwangelekania kumia loko matukwane ukitokethia nitayisikie ni kila mundu yunongina mundu atambie amande isitwa yingi kana kithyomo kingi kitesikie kou kithyomo kiana ni chau kitona utuma imwe cia ithyomo isi kala ivinda yasa tondu isi wathi ni wikala muno ukakua miaka mingi o wendeye na andu mayambe oguna na marisi umo wako na marisi wathi uwe mani shata lakini wathi usi ukwite kithyomo chuchu wawikia ukunikira na ukatwa hapo ivinda yonde kou asasa twa sisia badila sinawa na mono secular music ni ukau kethia kwimbathi ikwatanite na maundu matailitwe kana maleao ni silikale evindena lakini uyithia uwathi nundu nutwabo wona kithyomo ona vumwe no Jerry yasa kwimwe cia ithyomo ila yana na ikesa kwitikileka na muno ela ciethe wa kielelo cha kuitumia atikweka nae ngelekanio nzeo ni kithyomo ta sheng kindu ta sheng chambiu lakini uyoka kwithia umundi ila sheng andu aingi mayo metumia koto ni yokie ya mesia mai na yetikilika andu neana nundu oneka ni no ikutumika na yithi andi utumika thitha kimbide kwa una otasie nikithyomo kianie na chetikilika lakini umo wacho chaumite kwandu mendete kwenda meendelea upatukanu na mea afathi odithi tutakafithi kinguluthi oithi laithi ilunguthuanithi na kutwalethi kokwathi einithi so wambova
kwa ukuve mwithukisya ni asya vani voto vika muthia wa Kilungu kila chomba nona kuetwe kwaku ninye so wambova musingani wakwa mitambo kana producer Anton Mwendwa Tiwanesa.